Kubor nakaslem jong unongsan hima. Lumpung Elekai Football Super Division bala peniat dengan Mau Kerwat District Sports Association kelapoi no syaka bekut agasi satja Mau Kerwat haga baga Mountain Sports Club kelalong keladu haga de Lumpung kejingyo ke Mountain Sports Club benra ikate ke nam ladu kade hadin bakalala ban pelim no ikarang jadong Sports Club da Arlenon. Hagate ke Lumpung jong ke Super Division ke Mountain ke layo ban khur buntam ki point ke belala ban kamai hadu khat phra point bat ke bawan baar ke de Sakwang Sports Club ke belayo ban kamai khat ru point. Syuk-syuk ke Mountain Sports Club kum galadu jong Super Division kan sayo ban mi khmat ru syaga Meghalaya State League ke ban Longshan hagi banai ban wan. Ya kate ke Lumpung lawan penhap perda du ba Renington Lingdo UMLA ke Thang bat Menteri ke Sarkar Jela bat kum kadak ke je Trailang bat ke Association uba Renington ulayo ru ban no senyang ke song pisah ke basan Pawaja Tingkang. Kisah kipong kod na padi, bar ngasuhon hadap katak ban yoi, ba kisamla na kade district jongi, kisamla na kade kadonga than jongi, kim yaduna show, ya kastandat ila kai bat kiwe pat kisamla ha kade state bekade baro koi. Kata ka bala pekmat enga kumunwelam kumumikmat jong kade kadonga than, bat nga kwa bat nga kwe destino, ba kisamla kinang kilo na por. Hakabangin ng yoi, dia kisap dua bahag ke jokni. Kadang discuss kepada syom ni, bagi dia kira dalam jok MDSA. Ba yin saya keren, bagi bapius kumuai parlok MLA jok dari district jokni. Hakabang itu persilor, bandon ke jingi ada kai. Hakabang keling jokni yin sponsor. Hakabang jiok bandila kai, hakabang jingi ada kai, hakabang nilai pelan berkiliki nongelam. Yang bagi nom syak berwarna peliar nasabah. Kata kerja kai ke bagi sponsor. Ngin syak dek bagi kai tang kisamla nak kena distrik ni. Ki bagi yok bagi sim mentah bagi kai. Bagi hilti kata akan aila ban probot berperkiu di kisamla di badan sap nak kena distrik nak kena kisnong ki thau ki jongi ki bagi don. Kata akan sepoi ngela ai ke jing ai jumut hakini kinong elam joka MDSA bakin sa kinsa sna ya kaplan kumno bagi dak kata bagi milti ke bagi lawan penolong kata kum kadak jong kajing penslor ya kapot hakane ke distrik jing baro kowe yelle kata kaji sutu bagi parlok dengan MLA dengan rekor bapios ai kublai ini ke atli kita ai kublai kita baro ki bala sim menta hakane ke Super Division joka MDSA League arah jangan kuar bagi dakwa bani iba awak akan kesenang sutu baka winner kalau di Mountain Sport Club, banyak ai ka congratulations, kajing ai kublai kerpan, ya ka Mountain Sport Club, nak kamta kena kajing job kejongka, nak kamta kena kajing pojoki haka thong banyak bon tam eki point, banyak ai kublai ru, ya ka rangjadong, ka balalong ka baa, haka kena kajing yakun, barhoi, nak kamta kiwai kitim ru kita lele kai bha, banyak lagi istilah pakai lele kai bha, haka kena Super Division. Ni ai ke dikirpok kerjaan kiro, bakapor kalandon hakiway pagisnem, ya ke bakinya kun, ban yo ban long ban akong. Saya simpan, ai kuday pi barakot, hakabagin sa yo, ban yasiam menekendo, ban dikirpok kerjaan mablay rekena.